ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone nako ke ya bosupa dikgang ke tsa Botswana Television na ke bidiwa Khomotso Maphane a re simolle ka go leba ditlhogo. Tautona Masisi a tshedisa balwapalo ra Moseki kwa Sorowe morago ga go latlhegelwa ke ngwana wa bone. Lefatshe la Botswana le lekgotla la mafatshe a Europa a itlamile go nonotsha tirisano. Fa mo go tsa metshameko Orange Botswana e rotloetsa lekgotla la Binok ka madi a fetang 1.6 million pula. Yo ranolang ka puo ya diatla ke Boinelo Ntshole Wetsu Dumela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ana le mohumagadi wa gagwe Neo Masisi o tsweletse ka go tshedisa ba malapa a tlhokafaletsweng kwa motseng wa Sorowe mme o gomoditse ba lelapa lo ra Moseki ka go ba kgothatsa go ikanya modimo morago ga gore ngwana wa bone Re Edward Moseki a tlhokafale mo kotsing ya koloi ka ngwaga wa 2020 se baetseng Tebogo. Re Edward Moseki yo ne a setse a togetse tiro mme a inakanya le thuo o tlhokagetse ka ngwaga wa 2020 a sena go bona kotsi ya koloi nne ya re go tlhokagaleng ga gagwe Tautona a tshwara ba lelapa ka mogala mme jaanong mo nakong o ba le kotsi ka namana go ba tshedisa. Re Moseki o gakolegela thata ka go etela tiro ya go agiwa ga letamo le maharathata a metsi a dikgathong. Tiro ya Tautona a reng o tshwanetse a kgolelwa. Me ra buiseng ka nako ka ne re buiseng ka teng ka bona go le matshwenedi gore a ke le mono yana ke tle ha le nna ke tle go gata ke tshedise ke na le mma a tsile go rakanya matlho o le moga motho re hola ha go tshwane le o thaeletsa ka mogala ikokotele ka modimo ikokotele ka modimo itshile maikutlo ya go tiro e dirile le mohumagadi wa gago le motshotse ngwana la mogodisa a bereka a retire modimo bo mo ikgapela. Ba lelapa ba lebogetse mahoko a Khomotso a ga Tautona. Re teng ha bo ra Moseki re tla ra wela ke sero sa go tegelwa ke kgaitsedi ya rona o neele ene first born ele re mo lateng a bidwa Edward Moseki mme hela na setse a togetse tiro a re o simolola tsone tsa temothuo jalo mme ka go tlhoka lesego a re togela a moaga go re ba le ka kagiso re gomotegile mme re gomologetse ruri ya kere ke gona mo kereng ga ke na mahoko a malele ke a leboga mongabe ha o tilele mme o tile gore lekola mo bathong ba gago. Tautona Dr. Masisi a re Batswana ba itsege ka go emana nokeng ka dinako tse di thata ka seo e leng ngwao ya bone ya eletsang gore ba itshegetse. Se baetseng Tebogo, Botswana Television, Sorowe. Barui ba banana ko Sorowe e bon thuso le tlhare yo e leng morui wa dikgomo tsa letsopa la Bonsmara le Kushata Mwesi yo ruileng letsopa le le tswakantsweng ba phuphuthile Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le getla go bo puso ya gagwe e gogela banana mo temothuong ka maneno a tshwana le la thuo le tlotlo go godisa mohama wa thuo le go itirela dijo tse di lekaneng. Banana ba ke barulaganyi ba letsatsi la barui la banana kwa Letlhare Farms gaufi le Sorowe le le butsweng semmuso ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a na le mohumagadi wa gagwe mme Neo Masisi. Bethany Mando. Banana ba semeletse ba tsenya letsogo mo mohameng wa temothuo ba tsaya tsia mananeo otlhe a thamilweng ke puso go thabolola mohama go thomamisa fa e tsholelo e gola ba itirela dijo le go oketsa boleng le dipalo tsa leruo monogae. Thuso le tlhare le Kushata Mwesi ke bangwe ba ba tsentseng thogo go nna sekao mo thuong ba rulagantse letsatsi la banana la barui go tla go abelana maele a go thabolola mohama le go tla ka megopolo e mešwa le tiriso ya maranyane. Mr. President, I can only thank you for the immense motivation you have given us through initiatives such as Thuo le Tlotlo, Temo le Tlotlo,
the importation of live genetics, and your persistent encouragement in urging us to go into advanced technologies such as artificial insemination and embryo transfer. Modern farming techniques, precision agriculture, and sustainable practices are opening up new avenues for growth and success. Taking up farming as an enterprise offers numerous benefits. It allows you to be your own boss, make a positive impact on the environment, and contribute to food security. ja mananeo a gago le puso ya gago wa lemoga gore re na le banana ba ba ithatang banana ba na leng maikaelelo le maikemisetso a go isa lehatshe le pele. Taotona Masisi a re se se dirilweng ke bananapa se supa fa ba tsaya ka thoafalo mokgosi wa puso wa go emeletsa mohama wa temothuo mme ebile molaetsa wa go inakanya le mananeo a sa wele fa fatshe. Bana ba se ba se dirileng ba sa to ke ope a puso gore ba dire yang se nkaela gore ntsela me maiteko thotloetso e re irang le ko pusong le rumile ha ya wela hatshe kwa kapa megopolo a rona mananeo a rona ha a holotsa peo ke tla nna teng. Maphata a temothuo le la kgwebo a tshwaragane go thomamisa fa mananeo a puso a tsamaelana go goroga kwa batswaneng. Re ka anywa go le go tona mo lenaneong la thuo le tlotlo le leng gore ke thuo ka kakaretso e se kgomo le pudi hela thuo a ke dintsa ke dikolobe ke dinonyane ke dikoko kgomo tsa mashi ditonki jalo se leng gore ke thuo hela o ka se dira ka lenaneo lone le la temo la thuo le tlotlo le bapisane le la temo le tlotlo ka gore le temo ya furu le temo ya dijo hela tsa leruo e bile o kgona go nosetsa ha ona le metsi di atologile mo lenaneong le. Re dumela gore le puso re tlile go dira gotlhe mo kgonagalang gore re netefatse gore re dira tse di tshwanetseng gore temothuo kana bogobi bo mo temothuong le tsotlhe tse di amanang le bogobi jwa temothuo di a diragala mme di sa diragale ha re leng teng ha di atologa le lahatse ka bophara ke ra le go tlala dibotara ko ntle. Taotona Masisi a re puso e tla ema nokeng banana ba ba itshupang bokgoni mo thuong ka go ba segela dipolase tse ba tla ruelang kwa go tsone. O na tlhalosa fa puso e reka dikgomo le dipuo tsa boleng jo bo kwa godimo kwa mafatsheng a sele go thomamisa fa barui go rala lefatshe leno ba rua letsopa la leruo la boleng jo bo kwa godimo. Bethany Manto, BTV News, Sorowe. Tona wa lephata la temothuo Ref Dennis Molao a re kgolagano ya mmuso le dikgwebo tse di ikemetseng e botlhokwa mo goageng itsholelo ya motia. A re tirisano mmogo e ka fefosa ditlhabololo le tiriso ya maranyane a sennela ruri. O bile se fa bula semmuso disupo tsa Business Botswana Northern Trade Fair go Francistown. Faith Ditete ka pego. Puso e dira go le gontsi go rotloetsa mananeo a itebagantseng le dithamo tse dišwa ga mmogo le go gwetha bagwebi le setšhaba ka kakaretso go dirisa sebaka seo gore ba seka ba salela ko morago. Re Molao o kopile ba Business Botswana go di goga kwa pele mo go thuseng dikgwebo tse di santseng di hathoga go dirisa mananeo a tshwana la tšhema gareng ga mangwe. There is a great amount of policy support from initiatives such as the horticulture import ban, the VAT exemption on agricultural implements,
And last but not least, the liberalization of the meat sector through the establishment of the Meat Industry Regulatory Authority, amongst others. There are various go metseletsele ya mananeo go tswa mo pusong. Mananeo a tshwana a go lema dithare tsa maungo, go emisiwa ga theko ya merogo go tswa kwa ntle gareng ga tse dingwe. Investing in value chains that are available through government deliberate tiriso ya mananeo a sa tswang go thongwa bošeng a tshwana la temo le toto, thuo le toto le tšhema-tšhema gareng ga tse dingwe ke maiteko a puso go tsholetsa dikgwebo le setšhaba ka kakaretso. Ke kgwetha ba Business Botswana go goga ba dikgwebo potana go nna dikgwebo tse di tshetetseng. Formal sector to become real businesses through entrepreneurship, enterprise, and innovation, tapping from opportunities such as the Chema Fund. Dikgwebo potana go bolelwa e le tsone seikokotelo sa itsholelo. Business Botswana jaaka e le lentswe la bagwebi botlhe e tsere tshwetso e maleba go dira botsalano le toropo ya Francistown. I am filled with optimism about Ke itumedisiwa ke maitsetsepelo a bogogi jwa toropo ya Francistown gareng ga dikgwetho tse di apereng itsholelo ba sa inele ba ikemiseditse go taka methale e harologaneng segolobogolo go itebagantswe le dikgwebo potana. Number of initiatives to facilitate economic growth mo toropong ya rona ya Francistown. Chief among them is the implementation of the informal sector strategy. We are going to continue and even accelerate. Re a go tswelela ka go buelela le go emanokeng dikgwebo potana, dikgwebo tse di ikemetseng le puso go netefatsa gore dikgwebo tsa mo gae di a phunyeletsa. All our businesses the best chance to thrive and to succeed. At the same time, re batla go thomamisa gore mo nakong e tang halea e dira dipatlisiso tsa yone a bodikgwebo potana di na le seabe se sa gago dingwana mo itsholelong ya lehatshe. Jaaka lehatshe la Botswana le ikemiseditse go nna la itsholelo e ikaegileng ka dikitso se se ka kgonega hela ka go gagamadiwa setoropo mo go rotloetseng dithamo le megopolo e mešwa go hetola dikakanyo le ka ga batho ba dirang dilo ka teng go kaiwa e le yone tsela go hithelela seo. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Le fatshe la Botswana le lekgotla la mafatshe a Europa a itlemile go nonosa tirisano mo mehameng ya sepolotiki le itsholelo. Tona wa lephata la mafatshe a sele Dr. Lemogse mo dipuisanong tsa bobedi jo mono Gaborone. Dr. Kwape a re ba eletsa go godisa tirisano le go neelana maele mo dikganyeng tse di amang lefatshe leno le mafatshe a Europa. Itsholelo a lefatshe la Botswana e ikegile thata mo kepong le thekiso ya ditswammung segolobogolo Teemane. Le na le papadisano e tona le mafatshe a Europa e tswang kgakala. Mme le fa go ntse jalo lefatshe la Botswana le iphitlhela la aperwe ke dikgwetlho di tshwana le phetogo ya loapi, metlhale ya go kabakanya itsholelo, lehuma, le tlhoko la ditiro le go tla ka maano a go ithola ditiro tse dingwe tsa puso. Tirisano mmogo e magareng ga Botswana le lekgotla la European Union e tla thusa go araba matshwenyego a. I am confident that our meeting today will be fruitful as we endeavor to gauge progress on the implementation of the ongoing development projects here in Botswana. These are projects that the EU is providing both financial. Ke na le tshepo ya gore maitlamo le boineelo jwa lekgotla la mafatshe a Europa go tla thusa thata lefatshe la Botswana go tlhabolola itsholelo le go tlhatlhosa maemo a matshelo a batho ba lone. Re nnile le dipuisano tse di molemo thata mme ebile ke na le tshepo ya kgatelopele e re dirileng go fitlha jaanong mo go diragatse lenaneo la rona la multi-annual inductive le le simolotseng ka ngwaga wa 2022 ka maitlamo a supilweng go fitlha jaanong. Success of this meeting. From our discussion today,
I can confidently say that I am satisfied with the progress that we've made so far in implementing our multi-annual indicative program that was launched in 2022. With the commitment demonstrated thus far, I am certain that this program will have yielded significant results. Go bolelwa fa dipuisano tse di le botlhokwa ka di tla thusa go sekaseka le go ba leitlho ditsamaiso le maitlamo a dirilweng ke bo babedi. I want to congratulate you, Honorable Minister, and your government Ke rata go for go signing akgola this tona le puso ya gago ka go ba monwana tumalano ya rona e batlang go godisa maemo a go dira ka natla go rala lefatshe ka bophara ke akaretsa le la Botswana. Se se tlisa tirisanyo mmogo gaufi le lefatshe mme gape re batla go araba dikgwetlho tsa mafatshe. Gape re tsepamisa mogopolo mo dipeeletsong le go tlhama ditiro. Re tla rulaganya dipuisano tsa botsalano jaaka e. Puso ya lefatshe la Botswana e ipaakanyeditse go bereka le lekgotla la European Union le mafatshe a mangwe a nang le megopolo e tshwanang. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Dikhamphane tse di ikemetseng di gakolotswe go abela setšhaba e le tsela ya go supa lorato go na le go leba dipoelo fela. Go tlhalositse fa se ka thusa le go netefatsa gore di a itshetlela mo isagong. Mookamedi wa Kgalagadi Breweries Re Carlos Bennett o buile jaana kwa phuthegong e neng e kopane le ka bodietsele tsa ntlha tse di rotloetsang go abela setšhaba. Tsholofelo Tombale ka pego. Mo dingwageng tse di fetileng, dikhamphane tse di gweba mo Botswana ka go rotloediwa ke puso di ile tsa tlhama mananeo a ditirelo tsa go sologela setšhaba mosola ka go ntsha madi a mananeo a thuto le a go ruta batho ka kgwebo le tse dingwe. Mo phuthegong e ya ntlha, bana le seabe ba dithulaganyo tsa go direla setšhaba CSR 2024 ba ne ba rotloediwa go ithuta go tswa mo go tse dingwe ka metlhale e molemo ya go etleetsa setšhaba le go tlhomamisa gore ba tswelela pele. We're gathered here as various stakeholders who re kopane fano re le bana le seabe ba ba farologaneng ba ba amegang kgotsa ba ba amang dithulaganyo tsa go busetsa setšhaba se re kgwebang mo go sone. Maikaelelo a magolo ke go dira gore go nne le puisano le tirisano mmogo go rotloetsa go dira dilo tse di išwa go thusa setšhaba. encouraging innovation in CSR. In the current global mo maemong a gompieno a lefatshe, seabe sa kgwebo mo go rotloetseng ditsamaiso tsa senalaruri se botlhokwa thata go nna le jaaka pele. Go tsaya maikarabelo a go direla setšhaba ke togamano e ka dirang gore o nne le leina le lentle, o ikanyege mo bareking le go tlhomamisa fa kgwebo ya gago e itshetlela ka lobaka. And long-term viability. Fa a bua mo boemong jwa tona wa lephata la madi, mothusa tona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso Menaniki Makwinja o ne a kgola dikgwebo tse ka ditiro tse di siameng tsa mehama yo o ikemetseng ka nosi. The following are notable works under CSR. Tse di latelang ke ditiro tse di kgonagetseng ka thulaganyo ya go busetsa mo setšhabeng. First National Bank e tsosolositse lefelo la itapoloso ya setšhaba kwa Broadhurst. E dirisa didirisiwa tse di dirisitsweng gape le didirisiwa tsa maranyane a marang a letsatsi. Debswana e tsentse letsogo thata mo dithulaganyong di le mmalwa tse di direlang setšhaba tse di akaretsang dithulaganyo tsa emang basadi le 1.2 million wa Olorato Children's Center kwa motseng wa Lotlhakane. For the Olorato Children's Center in Lotlhakane. Dikhamphane tse di neng di le teng di ne tsa rotloediwa go dirisa maranyane go thusa setšhaba le go itepatepanya le dikgwetlho tse di amang lefatshe ka bophara. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Puso ya lefatshe leno e dira maiteko a bonalang mo go iseng ditlamelo tsa botsogo tsa thuso ya potlako le go tlhomamisa gore di goroga go setšhabeng ka nako e siameng. Se se bolelwa se ka atlega fela fa tshwaragano le bana le seabe le tiriso ya maranyane gareng ga tse dingwe di ka dirisiwa ka botlalo. Se se tlhalositswe ke mothusatona wa lephata la botsogo Re Sethomo Latisitswe jaaka a ne a simolodisa mokgatlho wa botsogo wa thuso ya potlako wa Botswana Society on Emergency Care mono Gaborone. Mojadi Mokibelo Kapego.
go ipelela kgatolopele mo go thabolole mogama wa botsogo monogae ke maiteko a mante a tshwanetseng go opelwa legofi mme ebile sekao sa gore puso e itemile go tokafatsa mogama wa botsogo jwa thuso ya potako go rala lefatshe leno. Tshimolodiso ya mokgatlho o wa Botswana Society on Emergency Care jaaka e le nngwe ya tse di konokono mo mogameng wa botsogo e sologetswe go thusa go rarabolola diemo tsa go kopana natso ka dinako tsa dikotsi ko bontsi jwa batho ba latlhegelwang ke matshelo teng. Your dedication speaks volumes about the success and the quality. Maiteko a lona a ra go le gontsi mo go lemogeng gore go na le botsogo jwa maemo a ntlha mo setšhabeng. Ke batla go gatelela gore re le lephata la botsogo re tsweletse ka go itema go bereka mmogo le bana le seabe ba bangwe ba go tlhomamiseng gore gareng ga tse dingwe ga go nne le dintsho dipe tse di diragalang teba le go tlhoka go nna le thuso ya potako. Go thama mokgatlho o go arabile seo. Establish the Botswana Society of Emergency Care. Go thama mogama wa botsogo jwa thuso ya potako o tsepameng ke mangwe maiteko a mokgatlho o a ipeileng pele. Our platform, ladies and gentlemen, is extended to you. Mokgatlho o wa akaretsa bothe e leng setšhaba le badiri ba ba mo mogameng wa thuso ya potako. Mo go diragatseng maikelo magolo a rona re le mokgatlho re dumela gore go bereka mmogo go ka re isa kgakala mo go nneng le katego mo isagong. Ke le rotloetsa gore le go bereka ka nata go tamela le go tisa pharologano mo botsogong jwa setšhaba go rala lefatshe leno. And set a positive tone in the field of emergency medicine in Botswana. Go thapa batho ba ba nang le boitseanape jo bo rileng go ta thusa go tokafatsa mogama o le go isa ditamelo tse di lekaneng tsa thuso ya potako ko setšhabeng. I have to have faith that the ambulance crew that does the extraction. Ha ke lebanwe ke kotsi e pehela ke tshwanetse ka nna le tumelo e etetseng gore setlhopha sa bathuso ya potako ba na le dikitso tse di maleba go ka ntamela mo go siameng. Se se ra gore re le badiri ba thuso ya potako re tshwanetse ra tsaya maikarabelo a etetseng ka nako tsotlhe. An important responsibility and an important opportunity. Tshimolodiso ya mokgatlho o wa Botswana Society on Emergency Care e sologetswe go simolodisa le go baya ko pele tiriso ya maranyane le go bereka mmogo mo go ageng mogama o tiileng wa thuso ya potako ebile o tsepame go ka araba matshwenyego a lebanweng ke setšhaba. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Sesole sa Botswana sa betse masole a direlang ko Francistown la pele dietsele tse di farologaneng ko moletlong wa ka bo dietsele o tshwarwang ngwaga le ngwaga. Ka bo dietsele e ke tsela ya go lemoga le go lebogela babereki go dira tiro ka natla le go nna le maitsholo a elediwang mo tirong. Abigail Madorobo. Dietsele ke tsa babereki ba sesole ba bereketseng lefatshe leno ka botswapelo mme di akaretsa sa Pearl Jubilee se se abelwang mmereki wa sesole sa Botswana yo berekileng dingwaga di le 30. Sa Foreign Medal ke seetsele se se abelwang mmereki wa sesole yo berekileng kwa ntle ga lefatshe leno. Fa Salon Service sone se neelwa yo berekileng mo sesoleng dingwaga di le 15 a itshwara sente. Ikutlwa ke le mototo thata go boka letsatsi le ke amogetse seetsele sa 30 years. Seetsele se se ra go le gontsi thata mo go nna ke gopola nako e ne ke joina sole ka 1993 go ne go se bonolo mo e leng gore ne re la ke le go training ke ne ke akanya le gore o ka re nka boela go gae. Foreign Service Medal on its own kana it's a definition. Foreign Service Medal go ra gore motho wa ba isitswe kwa ntle ga lefatshe go ya go berekela teng. Jaaka nna ke ne ke rometswe ko Mozambique ngwaga o fetileng. It speaks of me serving the country of Botswana. It is not ga go bonolo go bona sebaka se ke se boneng ka go thokana le bopelotelele gore motho a bone seetsele sa go dira ka lobaka mo tirong. Order medal. Ba ba tsereng dietsele ba lebogetse go abelwa mo mme ba tshepisa go tswelela ba berekela lefatshe leno ka nata. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Fa re tswalela mo dikganyeng tsa Botswana Television dikgosi tsa kgaolo ya Nkgabe le bakgotla a ditsamaiso tsa motse a rotloeditswe go tsaya mokgatlho wa dikgosi tsa go tawana di qadile ka mašetla le tlhoafalo go ruta banana botho le dithuto tsa ngwao tse di nonotshang setho. Se se senogile kwa tshimolodisong semmuso ya mokgatlho o kwa sekolong sa Maung Senior Secondary School
o maikalelo le maikemisetso a one e leng go dirisa magosi go rotloetsa boitshwaro jo bo siameng mo matshelong a banana. Dikgang tsa go gontsho ya bong, go tlhoka kotlhao, go ima ga banana, go nwa bojalwa le go dirisa ditagi ke dingwe tsa dikgwetlho tse di bakang maduo a kwa tlase mo baneng ba dikolo. Go lemogeng se, lephata la Ledigele le le tswang mo thulaganyong ya tshimologo ya lekalana la Queen Esther le ne la tswa ka mokgatlho wa go thusa banana mo kgaolong ya Nghabe go dikgosi tsa go Tawane di qadile go tla ka methale e ka thusang go rarabolola mathata a. Dikgosi tsa go Tawane di qadile campaign which emerged from a community mobilization workshop led by Mokgatlho wa dikgosi tsa letsholo la go Tawane di qadile o simoloditswe ka maikaelelo a go itebaganya le dikgwetlho dingwe tse di itemogelwang ke baithuti. Ke sabe se dikgosi di se tsere mme re ikaelela go rotloetsa seemo se re tla kgonang go buisana ka phuthulogo dikgang tse gore re kgone go nna mono mongwe fela. And mutual understanding can thrive. We will teach young people both just Setswana, boitshwaro jo bo hapegileng and maitseo a ngwana wa Motswana. We have to raise awareness about re tshwanetse go sedimosetsa banana ka bodiphatsa jwa tiriso phetelela ya ditagi ka mekgatlho le dithutopuisano and educational campaigns. Boeteledipele jwa ditsamaiso tsa motse bo ne jwa araba pitso e ka majato le tlhoafalo e kwa godimo mme ba amogela mokgatlho o ka o mabedi go nna karolo ya go rarabolola dikgwetlho tsa banana ba kopanang le tsone. Go ta ga lona hano tsatsi eno go ta supa tota gore seemo se ka monokela se bihela pele ga re ka se ke re se diri ra se lwantsha bokamoso jaaka ga ke se ke boletse ja bana ba rona ga iketa e nna jo bo eletsegang ka gope. Our traditional leaders responded to the call for action within. Magosi a amogetse pitso ka masheta mme ra nna le tumelano ya moalo o tla thusang go isa dikitso tsa bogosi ko bananeng go rarabolola mathata a ba kopanang le one. The unique strengths and roles of our chiefs in addressing the issues faced by our youth. Mokgatlho o wa dikgosi tsa go Tawane di qadile o tla bo o dirwa ngwaga otlhe mme boeteledipele jwa segosi bo tla amogela dikolo tse di gaufi le bone go abelana le go rotloetsa banana jaaka fa ba tsewa jaaka mokwatla wa go nosetsa tshiamo mo lefatsheng leno. Anthony Tobogang, Botswana Television, Maung. Lefatshe la Botswana le tsere kgato go simolodisa moalo wa thuo ya dinotshi le ditswa notshing. Se go kaiwa fa se tla tlhabolola mohama o mo gae ka o santse o ikagile ka go reka ditswa notshing go mafatsheng a mangwe. Moalo o simolodisitswe semmuso ke mothusatona wa lephata la temothuo Rre Molebatsi ka la bone ko phuthegong ya tsa thuo ya dinotshi ko Selebe Phikwe. Thuo ya dinotshi ke o mongwe mohama wa temothuo o bogadi bo gaufi mme o santse o ise o lekeledi boithata mo bogompieno lefatshe leno le dira 13% wa tsina ya dinotshi. Lenaneo le le sa tswang go simolodisiwa le itlama go oketsa go ntshiwa ga tsina ya dinotshi go tokafatsa boleng jwa ditswanotshing le go batla mmaraka go ka rekisa ditswanotshing. Moalo gape o tsamaelana le tebelopele ya lefatshe ya go tswakanya mohama wa temothuo le go hetla mebereko. Currently, Botswana produce Mo bogompienong lefatshe leno le dira hela 13% wa tsina mme 87% o tswa kwa mafatsheng a sele go kgona go rekisetsa tšhaba ya lefatshe leno. Ke boleletso gape fa lefatshe leno le rekile 255,000 tons wa tsina kwa ntle ka madi a lopang 16 million pula mo dingwageng tsa 2022 le 2023 e le dipatlisiso tsa Statistics Botswana. Mostly these imports come from neighboring countries. Go tla nna le dithuto tsa batlhokomedi ba dinotshi, dipatlisiso le ditlhabololo tsa maranyane a segompieno. Puso o lekile ka dio tse di harologaneng go bona gore re ka itshwetsa jang ra tsholetsa thuo ya rona ya dinotshi jang. Ja ka gona gompieno ana mananeo a tsileng a temothuo ke solo ya latla re thusa ka gore re tla kgona gore re batle di package e leng gore e ka re thusa ra itse gore ha ona le se o ka kgona gore jaanong gore menta ba ka go nela le wena o boema ka dina o itsa ka sona. At an advanced stage in terms of developing the diploma. Re setse re gatetse pele ka mananeo a dithuto tsa thuo ya dinotshi
re na le la diploma in beekeeping e re tseelang gore e tla tsenwa ka Mmetela ngwaga o tlang. Re na le dithuto gape tsa certificate in beekeeping le dithuto tsa nakwana tse di neelwang barui ba dipatlisiso hela jalo jalo. Ke rotloetsa gore re tseye thuo ya dinotshi ka tlhoagalo go tokafatsa matshelo a rona. In beekeeping, the short course as a non-credit bearer. And I would like us to seriously consider and appreciate the apiculture. Ke rotloetsa gore re tseye thuo ya dinotshi ka tlhoagalo go tokafatsa matshelo a rona ka re tsentse mo lenaneong la thuo le tlotlo. Go matshwanedi gore e wele mo thuo le tlotlo jaaka re batla go godisa thuo ya leruo mo lefatsheng la rona. It embodies part of the bigger program being thuo le tlotlo, so we should see how it relates to creating wealth using livestock production. Tsholofelo ke gore ka lenaneo le peeletso mo mogameng wa thuo ya dinotshi e tla oketsega ebile go tla nna le metswedi ya sennela ruri ya go dira madi ka dinotshi godimo ga mo go engwa nokeng maiteko a tshomarelo tikologo. Mamosisiska BTV News Silbe Phikwe. Mosekisiwa mo polaong ya mo parlamente wa pele wa Motšhudi East Re Isaac Davids mo Kgalemi Malea a re ona dirisa thipa go iphemela jaaka a ne a tlhasetswe ke moswi ko morakeng wa moswi ha fa bosupi fa pele ga kgotla kgolo ya ditsheko. Malea yo e neng le modisa wa leruo la moswi o na tlhalosa fa ne a dirisa thipa go iphemela kgatlhanong le Re Isaac Davids ka ngwaga wa 2018. Jabulani Dube wa letso la Zimbabwe le Mokgalemi Malea go tswa Ramotswa ba lebisitswe molato wa polao ya mo parlamente wa pele Re Isaac Davids. Mpho ke leboge. Mmelela wa bobedi mo polaong ya ga Re Isaac Davids e bo Mokgalemi Malea o tlhalositse fa a tlhabile moswi e le go iphemela ka moswi a ne a balwantsha. O tsweletse ka go tlhalosetsa lekgotla leo fa moswi a ne a ba heketsa mme kgabagare ba mo tlhaba ka thipa. Re Malea o tsweletse ka go tlhalosetsa lekgotla kgolo ya ditsheko gore mmelelwa ka ene e bong Jabulani Dube ke ene e leng tshoso e rweleng ka ne a dirisa dithipa tse pedi go tlhaba Re Davids mo tlhogong le mo mmeleng mme a baka dikgobalo tse di neng tsa mo idibatsa. Kgang e tla reediwa gape ka kgwedi ya Phukwi e le 2022 go neela babueledi ba puso le babueledi ba babelelwa sebaka sa go ala kgang ya bone go ya motsubong. Kgang e ne e reditswe ko kgotla-kgolo ya ditsheko mo Gaborone fa pele ga moatlhodi mogolo Justice Michael Leburu. Mpho ke leboge, Botswana Television, Gaborone. Modulasetilo wa khansele ya Good Hope Re Kenalone Motsathebe a re go tlhodumela tsamaiso ko khanseleng ya Chobe ke go ithuta gore ba kgone go ka godisa bojanala jo bo tshwaraganeng le temothuo ja kgaolo ya bone. Motsathebe a re e re ka kgaolo ya bone e ungwile ditsatlholego di le mmalwa ba santse ba ka leka go bona gore bojanala ja ditso le temothuo di ka ba tshetsa jang. Kitso Taemane ka pego. Kgaolo ya Good Hope e ikagile thata ka temothuo le fa ena le bokgoni jwa go thudumela mahame e mengwe go fetola lebelo la ditlhabololo mo kgaolong eo. Ke ka mobile go anya maele mo khanseleng ya kgaolo ya Chobe e dirang sentle mo go tsa bojanala ka e humile ditsatlholego. Ka sane le boremelelo jwa bojanala le rona re eletsa go tlhabolola kgaolo a rona ka bojanala jo bo sa ikaegang ka diphologolo jo bo ikaegileng ka dilo tse di leng teng se makgwa ba di national resources mo kgaolong ya rona di tshwana le matšha, di tshwana le mahelo a ditso, di tshwana le ramatlaba ma artificial insemination center. Kgaolo ya Good Hope e santse e hatloga dikomiti tsa yone di tlhalosa fa go santse go na le dikgwetlho dingwe se ba santseng ba itepatepanya natso. Tse re di achievile ba gaetso I'm glad to say re kgonne go achieve most of those that we had planned to do. No go agela project e 18 tsa 10P tse le gore tsotlhe they are complete. Re leka ka bojotlhe gore re ba transport ka re letse maabane
re dumala re le CDSS le council gore re reke base ya 66 seaters ke yone e tla beng e re thusa mo dikgaolong gore ya tumeletse mme ya tumeletse monana rre gore ba itse gore ba na le tshwanelo ya go tswa mo lehubeng ba itekele matshelo ne ya tlhomontšha ya gatautona le shortage ya metsi mo kgaolong jaanong a ka re itse gore re santse re le mo projecting e leng gore re phatlhaletsa metsi go tswang ko north side of the country e leng gore phatlhaletsa metsi ka go kgaolong ya rona go heta ka lo batse go etela go kgaolong ya morolo mme ra le ka bojotlhe gore thothi e leng teng e nne teng ditanka tsa rona re di tlhatswa jang gore ra go ira di-inspection tseo ba le phatlele leng gore la cleana mo ditankeng tsa rona ba diragatse jalo ka disampole tsele di abe di repotetse gore go na le ha metsi go gongwe re tla itlhelang a sa siama teng. Council ya Good Hope e tlamile go tsaya malebela mo di-councileng tse dingwe ka seo se ka thusa mo go itlhabololeng badirisi dikitso tse ba di kwatabolang go atolosa metlhale ya go hetla itsholelo ya kgaolo ya bone. Kitso Temane, Botswana Television, Kazungula. Motsamaisi mookamedi wa ofisi ya gatautona a lebaganeletse dikitsiso le kgaso re Oshinka Tsiang o kgothaditse baithuti ba ntlha ba sekolo sa ditshwantsho tsa motshikinyego sa Ignite go nna bone ba ba tlhaloganyang tsela ya go ba lefatshe leno mo tshiamelong ya go gaisana botoka ko mafatsheng a sele mo mohameng wa botaki le bodiragatsi. Re Tsiang o buile se kwa pulong semmuso ya sekolo seo maabane. Puso ya lefatshe leno e tshwaragane le modiragatsi wa lefatshe la America re Steve Harvey ba tsene mo tumalanong ya go tlhomamisa gore lenaneo la Ignite Botswana le tsholetsa serodumo sa mohama wa bodiragatsi le go ribolla talente mo mohameng wa ditshwantsho tsa motshikinyego. Baithuti ba ntlha ba sekolo sa Ignite ba kaiwa e le tsela le boammaruri mo go netefatseng gore lefatshe leno le ka nna lengwe la digogang ko pele mo go nneng lengwe la mafatshe a na le mohama o popoma wa bodiragatsi ebile le na le bokgoni jwa gongwe ka badiri ba ditshwantsho tsa motshikinyego di tshwana le tsa Family Feud go thama mebereko le go ithuta botsipa jo bo tseneletseng jwa ditshwantsho tsa motshikinyego. What we expect to see se re batlang go se bona mo go lona ke go bona le kgona go supa bokgoni jwa lona le ngwe ka badiri go tswa ko mafatsheng a mangwe ba tshwanetse ba kgotsofalela gore ka nnete ba tsile go bereka le setlhopha se se itseng tiro ya bone le tshwanetse le kgone go bolela dipolelo tsa Botswana jaaka dintse mo ditshwantshong tsa motshikinyego go phadisanya le mafatshe a mangwe. As a result of this sekolo se se tla fa baithuti ba le 63 sebaka sa go rutuntshiwa mo ditshwantshong tsa motshikinyego tsa itlosobodutu tse di kwadilweng le tse di sa kwalwang ba na le baitsanape ba ba tumileng lefatshe ka bophara. We do a number of set courses. It's called the Business of TV, in which we really understand what Duncan and Neil were teaching this. Re tsile go ruta ka kgwebo ya mohama wa ditshwantsho tsa motshikinyego tse di akaretsang tiro ya motho a le mongwe, ditshupo tsa talente le dipolelo tse di farologaneng. Re tla tsena gape mo go ruteng ka tiriso ya medumo, dikhamera le tsamaiso tsotlhe tsa tiro ya ditshwantsho tsa motshikinyego. Baithuti ba tla nna le sebaka gape tsa go rutuntshiwa kwa Afrika Borwa. A fairly polished understanding. Then we go into specialization. So for example, in this block, we're going deep into game and deep into reality. And then straight after that, you go deeply into immersion. So the reason why Pat and Cheryl bring me into the spaces right at the beginning of every program is to work with that with the filmmaker. Go bokelefwa ke gore ke thuse baithuti gore ba ipatlisitse le go itse kwa ba tswang teng gore seo se tle se ba thuse gape mo tirong ya bone. Stay strong within yourself regardless of what happens in the environment, and then you show up with authenticity, and you can then tell authentic African stories. Baithuti ba ke bone bokamoso jwa ditshwantsho tsa motshikinyego mono gae. You don't do things like this and not get anything out of it. You dedicated so much of your time to invest. Botlhe ba ba thusitseng mo tirong e ba tla roba maungo a tiro ya bone mo ke selo se sentle fela thata. The facilitators of bringing back what belongs to you tenfold. I'm not sure that I've ever watched. I hear Neil and Kilina, the ones that were behind them. Re lebogetse thata sebaka se re dumela fa re se filwe ke modimo ka sebelebele. To preach, but we really feel
opportunity, like God has really located us. This is just that thing where this is where we're supposed to be. Setlhopha sa ntlha sa baithuti se tla wetsa dithuto tsa bone ka kgwedi ya Lwetse mme setlhopha se sengwe se tsene ka kgwedi ya Phalane. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Sebaka ke sa ga Thato Kgosimore go rnela tsa metshameko Titi. Dumela Khomotso. Ra o biditse marega a santse a le kgakala. Marega go rogile Khomotso. A ke a gana. Wa gana. A ke ipeletsa rra. Wena. Na nya ke a gana Thato. Ke kopa tswela go rnela tsa metshameko. Ke a go leboga. Tsa metshameko tsa Botswana tonight tle go wena ka Thato Kgosimore motho madume a re bepego e go setlhoeng le go tla la Botswana National Olympic Committee le bone thotloetso ya 1,680,000 pula go tswa kwa company ya Orange Botswana. Madi ao a solofetse go thusa setlhopha sa setšhaba go ipatlela phatla kwa metshamekong ya di-Olympic tsa kgwedi ya Phatwe kwa Paris, France ga mmogo le go di ipaakanyetsa le diapoloko ka pego. Go ya ka mogolwana tsa maranyane le ipapatso kwa Orange Botswana le do Shalashika, maikelelo a bone ke go bona metshameko e gola ebile batshameki ba kgona go fitlhela ditoro tsa bone ke ka mo ba itlamileng go nna le seabe mo metshamekong. BNOC had approached us, I think, quite late last year to partner and support them on their Road to Paris campaign. Lekgotla la Botswana National Olympic Committee le ne la re kopa thuso ngwaga o fetileng mme ra bona go le matshwanedi gore re ba thuse. Re tsweletse ka go tsenya letsogo mo metshamekong ka jaana re setse re thusitse ba kgwele ya dinao ka kgaisano ya Orange FA mabelo a maleele gareng ga mangwe. Re golagane gape le letsile tebogo go nna moemedi wa rona. Also have played in the marathon field with the Orange Peakway Marathon. And then also again we have our ambassador Elilitile Tebogo. Our ambassadorship lane started in 2022. And we have seen him grow and become the star that he is today. Moakamedi wa mananeo a lekgotla la Botswana National Olympic Committee o bakeng Bingwa a re thotloetso eo e tsile ka nako e maleba ba santse ba tshwaragane le namane tona ya go ipaakanyetsa metshameko eo. This was a much needed partnership. Previously I hadn't prepared the team for major games. We rely on government funding. We don't really have partners by financially. So on most companies they will jump into assisting her teams as who compete. So for the first time we have a partner from preparations and through the games, even after the games. So we are looking forward to great partnership with Orange, and we are looking forward to partner with them even in future games. We still have Los Angeles 2028, we still have Commonwealth Games in 2026. Mo godimo ga mo Orange Botswana ena abela batshameki ba setseng ba iponetse phatla kwa metshamekong eo madi go ba phopotla legetla ka tiro entle e ba e dirileng. Batshameki bao e leng Leslie Tebogo ba ya Pondori, Colin Kibina Tsipi, Lungo Scotch, Tshepiso Masalela le Ketlhobogile Hangura ba filwe 50,000 pula mongwe le mongwe wa bone fa batabogi ba setlhopha sa borre sa relay sa 4x400 meters bone ba phuphutlile legetla ka 60,000 pula. Lekgotla la BNOC le thusitswe ka 1 million pula go a dirisa mo go tsa ipapatso ya metshameko eo. Thotloetso eo ya company ya Orange Botswana e tla morago gore puso ya lefatshe leno company ya Okavango Diamond le tsone di rotloetse BNOC go ipaakanyetsa metshameko eo ya di-Olimpiki ya kgwedi ya Phukwi e le 2026 go tsena Phatwe a le 11. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela ditlhopha tsa GAF go tswa kwa gantsi le sa kwa tsabong sa Makgapsa City Sporting Football di tsoga di bapolane kwa go kuntse go lwela phatlha ya go emela kgaolo ya Western Block kwa makgaola kganyeng a kgaisanyo ya kgwele ya dinao ya ditlhopha tsa bomme a DTCB. Kgaola ya Western Block ya akaretsa metse ya gantsi
go kuntsi kang le tsabong motshameko o ka nako ya boraro kwa lebaleng la ditshupo la Tshwane. Ke ka tlhomamisa ya gore re tla bo re na le metshameko e tla bo ile makgaolakgang a go tla go tlhopha mo yo gaisitse mo kgaolong ya bophirima. Kgaolo ya bophirima e dirwa ke hukuntsi gantsi kang le tsabong, mme mo sebakeng se ditlhopha tse di tlang ka kwano ke GAF go tswa gantsi le Makgaphas go tswa tsabong. Ditlhopha tse di tsilega ka jana le tsone di-champion ko di-regioneng tsa tsone. Kgaolo ya hukuntsi le akang ga di ise di nne le active football ya bomme, mme go bo go raya gore tse pedi tse ke tsone tse di santse tse di gatetse pele di simolotse. Maikaelelo a kgaisano e tla bo e le gonela go tla go tlhopha yo a yang go emela Western Block ko nationaleng ko makgaolakganyeng a botlhe mo Botswana. Ka gonne jalo dipaakanyo tsone di tsweletse, re setse re le ready ko mabaleng. Fa re tswelela go solofetse motshameko o tla tlholang ditlhase matlhatso ano kwa Jwaneng jaaka basireletsi ba liki ya Botswana Premier Jwaneng Galaxy ba tla bo ba thulane le se sengwe sa toropo ya Ditemane sa Orapa United mo motshamekong o tla tlholang gore liki ya paka eno e fengwa ke mang Katlego Kgakole. Moraga go tshameka malekale fela setlhopha le Gaborone United ka la boraro mokatisi wa Galaxy Morana Ramorebodi a re le fa ene se paka e bonolo mo go bone jaaka ba ne ba tshameka metshameko ya League, CAF Champions League le Orange FA Cup ba ya go lwa ka tsotlhe go netefatsa fa ba dira se se matshwanedi ka matlhatso e leng go fenya Orapa United jaaka phenyo e le yone fela e ka ba neelang bosimega ja paka ya BPL ya 2023-2024. Le ga Saripala Dinaledi ba tsena mo motshamekong wa matlhatso ba le kwa tlheng sa loko ka dintlha di le 62 tse ba di boneng go tswa mo diphenyong di le 12 maleka le matlhano le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 21. We are playing against a team that is very, very competitive, so we must also bring our A game. The spirit is very high. It is re tshameka le setlhopha se se mashetla ebile ga se ine le motlhofu mme re tshwanetse go itsolopanya. Basimane ba tsogile sentle ebile ba itumeletse gore ba tshameka motshameko wa bofelo le setlhopha se se mashetla mme ebile ba batla phenyo. They will put effort, they will compete with us, so we need to be at our best. The Ostriches mo letlhakoreng le lengwe ba tsena mo motshamekong o ba le ka fa tlase ga kgatelelo ya gore ba fenye ba tlhatlhoge go tswa mo maemong a 10 go wela mo go ntlha tse di ferang bobedi. Mokatisi ga Dimantiso a re le fa ba sa nna le paka e kgatlhisang ba ya go lwa ka gotlhe go boela ko boteti ka dintlha tsotlhe tse 3. Banna bao ba Orapa mo nakong eno ba mo maemong a 10 ka dintlha di le 32 tse ba di kokwantseng ka phenyo di supa maleka le 11 le go latlhegelwa ke le 11 go tswa mo metshamekong e le 21. Alex, they want to win the league. As we want to finish in top 8. If we look at the logo, we have that advantage, much advantage to finish in top 8. We are 32 now. We have about 3 teams which are on 35. Galaxy ba batla go fenya league mme rona re batla go fetsa mo go tsa ntlha tse di ferang bobedi mme seo se ka kgonagala fela fa re ka tswa ka dintlha tse 3 kwa Jwaneng ka moso. It will take us to 35. Anything that happens to the other 3 teams on top of us lose, it means we will have that advantage of finishing top 8. Mo metshamekong e mengwe ya matlhatso, Township Rollers e mo maemong a bobedi ebile e farologangwa ke ntlha fela le baeteledipele ba Loko Galaxy e tla lwela dintlha tse 3 le Traffic kwa Obetitane Chulume Stadium kwa Francistown. Gaborone United ba ba latlhileng dintlha tse 2 fa ba tshameka maleka le Galaxy ka la boraro ba tla mekamekana le se setseng se remilwe ke selepe sa magagane sa Holy Ghost kwa Lobatsa Sports Complex. Morupule Wanderers ba ba halotsang selepe sa magagane ka tshobala mogodu bone ba tla nna baeng ba Masitauka kwa Dinaledi Academy Stadium fa Nico United ba le bone ba husitsweng ke selepe sa magagane ba tla amogela se se remilweng ke selepe sa magagane sa 11 Angels kwa Selebe Phikwe. Metshameko eo e tla bonye gare la paka ya 2023-2024 e tla garelwa ke wa VTM FC le Swa Flamingos o tla tshamekelwang kwa VTM Arena. Metshameko eo yotlhe e tshamekiwa ka nako ya boraro mo tshokologong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone.
kwa bokhutlong setlhopha sa 11 Angels e nnile sone sa boraro go rengwa ke selepe sa magagane morago go latlhegelwa ka dino tse 2 go tse 3 kgatlhanong le sa Traffic mo motshamekong ono go tshamekelwa kwa lebeleng la Obedi Dani Chilume. Angels ba sala morago Police 11 le Holy Ghost go fologela kwa First Division fa phenyo ya Traffic e ba tlogela maemong a bofera bobedi mo lokong ya Botswana Premier League. Karabo Sebele ka pego. Lekgamu la bananyana ba tsene mo motshamekong o ba sena go pateletsa maleko a nno setlhopha le sa Holy Ghost mme seo sa batogela ba ntse ba le mo kotsing ya go rengwa ke selepe sa magagane. Setlhopha sa Traffic sone se ne se tswa mo tatlhegelong ya dinno tse 5 go tse 2 kgatlhanong le sa Morupule Wonders. Ditlhopha ka bobedi di simolotse motshameko ka mashetla di tsomana le dinno mme Majimenyenga Boys ba tsaya ketapele ka Thabiso Bante mo motsotsong wa bo 34. Ya re go setse metsotswana fela go ya boikhutsong Traffic ba nosa ya bobedi ka Onkabetse Makgantai go fetsa karolo ya ntlha ya motshameko ka ketapele ya dinno tse 2-0. Go menogeng koo ditlhopha tsa tswelela ka go tlhaselana mme 11 Angels ba fiwa tlhago ya penalty e neng ya ba retelela. Mo motsotsong wa bo 21 Fungai Muzila a busetsa Angels mo motshamekong ka nno go dira tse 2-1. Ya re morago ga metsotso e supa Traffic ya nosa ya boraro ka thogo ya ga Kesekile Chivese. Lekgamu la bananyana le bone ba seka ba dia sebaka ba nosa ya bobedi ka go itsone motshwari go feleletsa motshameko ka dinno tse 3 go tse 2. Proud of the boys for the manner that they do it. It's not convincing, it's not pure, it's not what you want as a football. E re lentswa re sa kgotsofala ke motlotlo ka batshameki ba me ebile re itumelela maduo ka re eletsa go ipona re fetsa mo maemong a bofera bobedi mo lokong. It's achievable. We played beautiful football last season. We played. Re tshamekile sentle mo pakeng e fetileng le a gompieno mme ke ka mo go senang yo ka supang ope ka monwana ka gore batshameki ba rona ka bontsi ba sale ba botlana ebile ba ba shamolikeng ya Premier. This season again, new guys in the Premier League, new talent. E re go setse motshameko o le mongwe setlhopha go feleletsa paka ya 2023-2024 11 Angels e fologetse kwa leagueng ya First Division fa Traffic yone e le mo maemong a fera bobedi mo lokong. Karabo Sebele, BTV Sports, Francistown. Karabo Sebele a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight boisegong jwa la botlhano ke buisetsa go Kgomotso Maphane. So ra go leboga thato re boa re kopana gape kgante jana ka nako ya bo roba bongwe ra matlabe ke ntse ke le letile ke a leboga e ne ele thato Kgosimore a re nela dikgang tsa metshameko mo primaneng ya gompieno mme a re lebetse di go gang go pele mo nakong ya gompieno. Tautona Masisi ya tshedisa balwapalo Ramoseki ko Serowe morago ga go latlhegelwa ke ngwana wa bone. Lefatshe la Botswana le lekgotla la mafatshe a Europa a itlamile go nonotsha tirisano. Mo go tsa metshameko Orange Botswana re tlwetsa lekgotla la Binok ka madi a fetang 1.6 million pula. Wetsone re go tshwanetse go lekalo mo nakong ya gompieno re boa re tla gape kgante jana ka nako ya bo roba bongwe re go nela dikgang ka puo ya Sekgowa ka nako e a re lebe gore ba re tshwanetse mo go tsa tepolo wa pi. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa lapi o sedi a ke le dia wa Dikgomo fa re lebela sentse lapi mo itsebeng a ne se re sepetsa maru mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantseng gabe Chobe bokone jwa legare le bokone botlhaba fo mo dikgaolong tse dingwe gone go santse go apogile mo setsong la ka moso gone se tsore go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tsa gantsi gabe Chobe legare le bokone botlhaba fo mo dikgaolong tse dingwe gone re se tsore go bona le dibata tsa maru mo maphakeleng gone go tla ikutlwa go le bothitho mo dikgalong tsa gabe Chobe le bokone jwa legare ka lesome le bone go ya go lesome le botlhano fo mo dikgalong tse dingwe gone se sorebe go le mololo ka bofera bobedi go ya go lesome le bongwe fa re lebela mo sekolong gone se se go ikutlwa go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 26 go ya go 26 le bofera bongwe
fa re lebela se Mosalapi ka tsela tshipi hona se tsoro go go tibile ka bontlhaba mo dikgalong tsa kgalagadi gantsi Nghabe Chobe le bokoni jwa legare fa mo dikgalong tse dingwe gona se tsoro go bona le dibata tsa maru go le mololo motshokolo go mo dikgalong tsa borwa go tlhaba kgatleng le kweneng fa mo dikgalong tse dingwe gone go le bothito nna ke le tshwaretsa go lekalo go tsa tepolo ya Piu Borok. Over the past years, we have seen great progress